Hello guys. Hello guys. Rala channel kalau lom vong sewa với gian chu kan hung vlog ding ana ing takam kan vlog ding topic he chu kanin jing no na chu kan mu kan vlog ding ania với gian chu ka hung vlog ding ania với gian chu viewer hi ku han low and un la thai in tizong ani chun like le subscribe ku kha pe ngai ding ka hung feel chewen ni ti kha point number 1 ani le kan vlog ta nang zani na hian hey kan thian te kan mu theyang hian la ya om hi kan u nau pa aralania a channel nei tu pa nia chuan helaya om hi unaw pa athang sang wunga Assam University PhD scholar ania ani hiam bobon tlanga hiam research atithina thil tam ta research nei thina wang hiam zanina hiam kan kom tu do na le tuna hiam a channel nei tu pa in alo ko manga kan lo endon nia Amastakin viewers hi welcome kakola in thumpa he UPC Langwal sung mem Assam University Langwal nokli Silchar PhD scholar ani jinga department kha botany mo Department of Life Science Department of Life Science ania PhD chungchang hi ingtinam PhD thothei ta ti hai kha amasata kan mungkhul pek sin la PhD ti tak hi mitam tak chun eri la ra cho PhD hi tuna ma thothei ya ingtinam ei thothei afe dan thang pui hai PhD chu master jo photanga ya master jo no chun entrance hai university no hoyo ta PhD adin kha khan edu thaya ana chu tuin chu UGC guideline asima neta khan only for PhD ti vel kha qualified anga in ka heta so qualified zo khan university in tikam admission on lak ti kha notification on hu pe kuno kan apply ya chun interview am written am la conduct no achu university hain anbu sedan dan ne chunang khom chungai popo chi fe thenga PhD chu tu hin I thome ka chunia mo lom hle ni sung hle ni chun le tu hin welcome back after the break chun ano le iktikam fe no mela bubona chun cafe ding huni ka hil thene lang dan jirin ka hosala ka mo ke aram chun cameraman mo busy vlogs kan la hung ding ani and hoi ding ani ei la vlog ding ani vai sun chu busy am cameraman thang mai ta rengan nuai tarap tla poina ei fe phale tuirung tunga mo tuirung ai ro den lo hi vai motino gora fengi ta an mandirum na te ngai fe ding mandir thu in thela khobona hin khalaya sadupa khadenjar hi otta I antakani atenjan me ke su cafe ka ho limpui jing ani ei lo rit dan hai le atak tak he adang lam hakani mo anang no cafe phale jantingan thim dingan ta facebook tar metia ami ngai tu thei talo mi fel takani chitem dan am nang kha achi lam cha kan ho rik pala ti cha mani nei rit tan mo le ka chu rang huyena ma he khalai khan chi deu ne ngate khobon area ding chun chu rang hui achala kani atlang nel na mun tak hi title in la kana hing ding study area na la bobon pahar ku hi kholai chenama hum pa
khi Mizoram Manipur sun tuk na tinawai silding hi va hin tuirung in Manipur le Assamong the charchara hi va Mizoram a thokin tuiri la ahung tana tuiri lan thokin Sunai River ahung soka Sunai River hing in ahung kul nok pa ya kha sungha mubone riai ti takchun ano le topic dang dewa tulai vacancy aumam you can see the full top talo empty full empty so viewers I love reading soon to be doctor soon to be mo patinzarin sarkar sin sang takai khamong nei pe dingana vacancy lai lai an lut no chunchu anunga an tak dengan alut an tak dengan nakila anunga ju kan sak tau din ka anira tiro alu deu dengan sot deu alu deu ning khalai khan tulai he amman hlom lai takani tulai chun no clear tu ai kha a number comment sa mu thei ning ati mo ben mu thei di lin tok takin number ka zik ngai te ana chulai ka lungrela hong lu chu tlangwa le khathim le fel PhD scholar ni si vacancy thei chu amak nok tabaka ngai tu na suk sei ngei hak ti ngai pa ngai sa ai bo ngai sakman rak ma khom chunel theiawa chung ai chun vacancy lo lu thai khom chu a ker thei bek no ding chewa na a sek chi de wai khan hungai te yer chin di danang taka in phu tok chu peng ka ti cheu in dei sei chin muge atu thai oi ye chu lai chi tira phu tok chi mu ding phu bak chu mu lo ding mo chu umji chu viewer sai kha vacancy khomala ro ka value nakila pung pe ding na chu le chun tu lai han chom lu hun lai takana ahu chom lu chu lo accepting am im criteria lo ve mani criteria chu no a mi ruk chu me him hin lung wil in mu pui chong he via mo tu che ai pui chong ani a mani nom ti kha chu a hunin ril no nin cha chom je chu hong lut phot in la pat kan lo study ding chewan cha san cha mai researcher ni lai hin study ngai ding cheu zuk laktal mi lo yan pata chen a pasal le min vasong taloin le khachana khan hun sin la viewer sai interview part 2 end of dingin hey tuna hian part 2 kan tan le to do na tuna hian unaw pam athang sang bungan ral hi akom le to do na kan lo tan le to nga kan lo endon yo silsara hin erul papa khat aum ta sinwa ama he inlan dekla kami erul pa kanrul pa pakhat he khama takhat lim ta vel khan mo numhe ne ya thok hen chu an man chang chu mung phone hamung big zau laka ke ni khama kan chau boi num pe bek no chance kan pek dewa alai khan hung phone khom hin big shot he kan nop tum rak no ana chu kan ngai khobel ve sin la chu boizan hin lai ke ni lai how lim ve ding na in hoi kan ti le ding na kan ngai le ni hi channel YouTube hilo en venge dingana chuna cho hung phone na sang cho fetai amati mo phone cho mung phone la ke chu nanga phone no cha ding chi kai chu nu mai ne an thokin mung phone tangai no re ga mo bengwara mo ma he ke ni lai upatak ni bok lai khan bengwara ama mithui na ang dewa he pe kan na mithui shul chun chu in tum ding na lama no thawa chan jin lo ri le ke pa chan cho no thawa lo he de mai chi nu mai ne an thoin ke cho anei ma khan jinggar ka thau mai na mung phone na kole sa fe ma po hi ta mi bi ka fe char hin asuk to pa jan tinga ti ni na mung kol nok la kan cho
so nu me ne an thokin voi tlaga khat de ti vel chulim ta anu me ne an thokin ke jo voi ni voi thum vel charmim kol ta anu me an ne rak no man ala imay tiding motoran lan ya alay kan ay riti may ta December, January, February ting hayan na may nim amu pala jelom dia non amu pala alom chelom no ni na cameraman hi angai dan la zu interview re ti Mr. Cameraman nang im ingai dan ai rule pai ka ngai dan chu mo andik vong asan chu numai anei thar ani lei khan enjoyment azu mang lo ka tu hin asan chu tu hin vai hai khu min na numai yan juk nei chei char hin mun hoi hai ku hin an sin vela tourist hai an su vela mun hoi na a hin an fe la ka enjoyment an mang la ka chulai ku khan abui ema enjoyment amang mek ani lei ku khan amele big man rak no ti kha ka ngai dan ani kai chu amdik plan it dike ai juk go mai mai ne khangai khama khoma lo en phat me khom lo ngai sino sin na fi mai juk thomai mai ne mo ya anu mai lian en dinga ke ka go breng ana anu mai lian in nui na ting ani sial na ting chu ni lo anu le rul pa la kan mi nei santa nang teng ti gam nei tu ma cái hi tum ti no tum lawa nei ding tum lawa nei ko vel anu bek kam ni ahun atung pa le chun tumin la tum na lai nel no dinga ka tia mo so iril dan tak ai tum rak khoma iril dan tak so ala munala ruk deu tinan ste mo tu lai tak chu an hoi lai tak an tiang deu khani acha alo en tu ai po kha nu hwa khai bigin nu hwa khai kha inta ding in chan som tinan ni cho longai ven ro tu lai fe na nang ten tia nang te ti chu ngai ngok chum thon ta erul pan me an thok khan mo nang ting ti ga mi ne ding irul pan nei ta ti ka dong ron to pan tha chu lai chun future wife ni lo en an chun hung wat ta ro ka ngok za kan ta ka hak pe tan no che an le erul pa ka chu mak san ta ngai ta nang hi em ma ti nga hin sing ni mang tum dan le in sing sat dan ko vela hin ai tum dana hi tu khomai na hilain tum ran pa ai chu ka tum bek ka no ne ma ni tum dana thei he tu khomai chung na mo ko vela lim dewa in ho lawa ha dam dewa mang he hoi an hoi mel ka ti tak chu ka tum jing ani na chu tum tho na khom chu vui sa ko vel ai tum mang ai thei na mo khom chun chung ka tum na khom chun ka thei nok no ding ti na nya vui sa an hoi ve me chu te mo vai jan ma plonga thoka hila ya gop mar dinga hungana mo mai pui chu kanum bek no en tu ai kom kan lo la thu tak no ro le tu na hian in kom na hun chu ban zo to kan khar to do na bye hemi video lo en song khan khong ai takin like and subscribe lo ti nge turin kam ka cha mol cheu ti kha ka soi du ni in za va in tui mang traffic ule bye bye